Biyag ti tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nay, insan, sika magayam. Sumra ka, madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga sumra ka insan James. Umaya ko lang ita diatoy. Pizza. Saan nga naksayan diatoy? Nay, naggapon na nga, insan. Insang pat man di asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may belang. Iso nga inyik ko natap no maramanan nyo mat. Ay kat, agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagnisit lang arudan, nagkutong pay. Kasla palito, di anak mo. Insan? Di yung samat ngamin pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kanan na. Tabasit siguro te sweldum. Insan. Sige, mapanakon ta ne. Asa kaswak pa di asawak nga nagapoy di siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito, nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalastog adakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod Iso nagasat ni insang ka. Ta nakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Huwag nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Ganday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga iti restaurant. Kanagkakangi na kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Huwag kano nga rod, nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag, kung dakdakkel nga dayo ti anak na, ti anak ko. Mababainak pa yung nga rod. Tay kumpara na kanayon ti anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na akasla ka no palito kakutong di anak mo. Unay maday dya pa nagsasaw di kasinsim mo. Nakasawa at profesional. Kung namala na sinon ngagsasaaw. Mala, baybayan tayo na, nanang. Di tayong tutupahan. Tamangan no poon da ita ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga roti pa nagsasaon ano da duma. Gapu tapi mintas ti biyagnan. Tanak asawa itila kaya profesional. Kung namala na sinon ngagsasaaw. Anti, mabalinti makiyayayam kan siyan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan anti. Wanatan Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigusak ni siyan. Unay matdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mangmanganak mo't anti. Kat apay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdata nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Anti. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibuatim datat sinilas mo taagpigat ka nga husto. Wan? Wan anti. Himata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine. Kan talo nga kabinet. Ay, kahit nasayaat anak ko. Kan gimatangak pa itinapuskol nga floor mat. Kan papinturak man dato balay tapno pumintas ti buya na. Makaambo ka Jema. Ada kwarta maya. Katada! Pauitanak tumanan jay manugang yo. Namnaminsan mo't lang ay may dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matete-trabahaw na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni tapo ko yo. Saan nga balit paw itanak mat di asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa.
Di kay pala nagkasar. Kanayon mo ta maitantan ti kalay sayaw anak kaw. Kasano ayakat busy mat nga ka na yun. Saan nga bali ata, saan mat nga agliway nga mang suporta kanyam eh. Awan ti problema, tatak! Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saanan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa ka matan ah. Awan pa iti panunot ko da ita, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan? Palok magaman mat diyanak mo. Nagngisit lang aro dan nagkotong pay. Baka na mga minitiado. Ado mo ti kang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagina ah. Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kita man diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasjay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina tabatsiyang-tsiyang na. Nag-cute nga ro diyanak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe akamat nga agsao, insan! Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy ah. Ngam je kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne, amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw, di na pa'y panunutin ti rig na tipada na tao. Ngam no iso ti makangag, masair mo't lang araw. Sino dagadya ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami, ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Tagkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape jay? Nagkape kami ah. Ang napanog kami mga anak na. Iso ngagkape kami manin ah, anak kaw. Adon ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung abis-bisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima. Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka, tap na amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapian day jay. Jay ginatang mo, anak ko. Tila ipakpakapi yo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaate January yo. Kag nakadisplay mo nga main. Iso nga ison ati impasangok, anak kaw. Mala, amok taon, inton maminsa. Apay nga nga iso ti agari-ari, di tabalay mo kabagays. Kabalay mo ba data? Ay, ado nga men ti gastos nan di tabalay, kabagays. Pinapintas na ti unag ti balay may. Wan ang saan kumamatakas di ka? Ay, makikabkab balay dalang iti anak nangam ko na mula na sino bumalayan. Ungtambang amin di anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ungtam, tap nagbutang. Agruami ti kasting araramidan na. Naturay law na yan. Gaputan na kaasaway tila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastog. Ungtam kami na kabagays. Baybayan nyo lang, nanang. Tamang ano, ibaga naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbaga ni uncle mo kanyak. Nga inarami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusan ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawaan day jay. Isu matagturay-turayan. Naglaingan. Nanang. Ape nga may na nagawid ditoy. Imbis nga jay lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo, nanang. Umanayla, pakais-istresan nyo dahi ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Ngam nagbayag. Umay ko la ito, tabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak no umyan ka ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ng umya anak. Di ka nagpaspasog no, Duan? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawid am iti kiridam, Simon.
Apay nga da ka ditoy, minda. Di kayag danag. Sanak nga giskandalo ditoy. Alaak lang itiladawan day takiridam. Ay sus, datoy. Ay, apa nga data? Di kag dumog. Ipakitam taro pam. Sika, babae. Ako ha. Kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita day tarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas na. Adda asawa na niya Simon, Gemma? Kawa. Wan ngam nagsinadan. Ikam kamat lang na diyang abak at baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon, iti day jabakay. Nagdardara sa simurot, iti asawa na. Awan kahit di babuay na diyang abak at idaldal na pa lang ti bagina iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol jay muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na, Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni ti kastangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Insan, apay di na itagkin ka iti Facebook? Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dya Facebook ko. Kitaam nga min insan. Ropam di na itagdakin ka. Ni mo lakay mo tinang itagkin ka. Queen of kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso timbagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglod. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Ni minda tinagiposken nagitagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Iswadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Ladingitek, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagdarong ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan. Agpatpating gaya ti paspasensya. Manjakon. Naumakon. Agsinatakit din. Diyak makananusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta. Nga maagsinatakit din. Ay, naibabainan ni Teosto di kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan na giti makamam mo kinkwana. Gawa na. Pag pestahanan na giti chismosa. Naipos mo kami ni ti Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang. Anya nga ita. Kundi palang wadto may day. Paglastog na launa di bigtan nga asawa na. Ngam kami mga lagayam. Ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontrakin ko ana. Takaasim ay. Masuro na nga raw. Iso narigat ti kundi palangguat. Tadita mo ti mapasamak iti masungat nga laldaw. Angkal, pananinsan Gemma. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan manumot ten nga agpaw iti ama ti apo kaw. Manipod imay dito di asawa ni Simon. Kasta ya, angkal. Maburing kanumo dito'y balay. Isuan na pa nagtrabaho. Diyak mo no anya trabaho ti serken na ijay. Nakag-eskwelahan, tatang, lola. Nala, agandan nad kay tirurwar mo, balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kaganad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag payadagos ti busis nan. Katri sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Huwag nga raw. Kanlimok magbasit. Rimwarti kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Gemma kasinsin mau. Kasla pusporo kung kunana laide. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan,
Papanan niya, oh. Mapang kami man ije klinik. Kay pampanawam mo ti anak mo, insan. Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna! Nagbuntog ka nga! Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod! Kay dumagas kayo pa ya, insan. Wan man taneh, nabanog ka no dato anak ko nga magmagna. Anya teramido nyo ije klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay ngay. Grabe mo nga minti kinalukmag na, insan. Wan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray suy lang ti sida na kat nag-adote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wang, nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, wan nga rod Naimbag pay ni balong nga anak mo ata nagtayagan. Wang, insan. Nataytayag pa nga ron ngam siya kaon. Imbag man, kan nagbangag pa dya busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal? Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ti mayagan. Ay, insan, anya nga ti impat pa tumaryo ka ni balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Ay, imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatangkan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpay so ti kinalukmag ni Shanshanan, insan. Ay, wan nga road insan. Kita matilangan na nga magmagnan, Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kinatabuan na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni balo nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababayanak pa yan, gapoy dya imbagbaga kiti kalabas. Paspasin siya anak insan ta, imbagbaga nga kaslapos poro. Tanakutong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit din. Sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.